Салдак медальоне шабышу херенче пушхуна шершер шинна шыраза тукма пулышна. Везен ешінче чываш хинрен тухны земте пор. Шейтмел ытла шул, хыпарцар шухалны шутланны скерсем тинех таван черте канлых тупайша. Келевезене банитран туны капсулыба шалда упранза юлны пөчік хуттатке даварать. Унчухне хаяр варжыва хыденче салдак сем тулдарны медальон вилемете зенненерен, ана ытларах чух урых терлевбе узыкорна. Паян капсулы шиндерю паллысенчен піре шутланать. Паттырзем хыбарзыр жуғалмашы. Петр Илогин херлярмейдза шак күнзенже юңғы ялдырғынже бұрнаганзем юашки жуа азатрыш. Пиндеді ғыржыр вұнды қырмышшылда жұралны скервол, пиндеді ғыржыр вұдырды қырмышшылда шарретнедіна. Малдан финзене кайрақ тван жыржывын аслы выржин паремеш күнезенчех, немеш фашичезене хиріш шабышны. Салдага кайчен шеме шавырмадал греймен. Тванеземына тыткана лекне, еурыхла майба шуғалны бүлдезе жұтланы. Салдакпа мен бұныне білме атчизны шыравушкыне тада капсулыра лайху пранзаюны хуттатке бұлышны. Унда паттыр ширзағварны яд, хужамат ұшта жұралны пәдімбех бұр. Илгин Петр Алексеевич, ман кука булат, был анен питчише, был килде аслы волны, самый полужиганный, мензинезен взем талахан жеренне. Так, взем амаше водар машолда вильня, аше водарики машолда вильня. Полунжихне, он вещил яча, килде полужаган был наслеген не был на. Школда ван варенне был, сиди класс пьяных ишен ядернда заготовителя варенне был мало. Смахмай медальон дупны шыравжеземжін пызы кыножу. Варжирану май салдак капсулышне худ шырзағыны вилімеші вғарда тезе ана узугурман. Унзырбушнева вғытра шаршинны зене шудайлесі де кирлбек ергелензе житмен. Петр Илогиншым межакине шыравжезем Крым шуратравынже дупна. Пиндеді ғыржыр херх премшоги юбаугинчем бушвазагунда шавдери хаяр шабужузем бына. Фашистсем шаклаптыга ярзайлесі жындалбынны. Візене хиреш пирен ал премш шаржабышны. Историксем бауртнадырық кунда вишшербине яғын совет салдаге пушхуна, шав ешіра паллах, чваш семде бұлны. Пілдер шырав жезем шурутра лапты гижінже шире яғын салдакпа офицершым межакине дупны. Візенчен тваты жын ядезене пауыртма май геліне. Пари пирингендеш Петр Илогин ефрейтор. Паттыр салдак чуне тванчырде кандыхне дупре. Онын білді прижіне малашне яуиш тванезем пыма бұлдареш. Яджевара әмірліге халық азынже бұлі. Чвашең Леонид Петров.